page 530 et 531 ka tafsir al-Qur'ana de sura 54. Allah wi nabbim humputuɓe annal ma wonde ndiyan ɗan qismatun ko sendaɗam bayno hakkunde maɓɓe ngeloba ba kullu shirbin kala jaram munɗam muhtadarun ko tawaɗum e nyallal turu fanadaw ɓe noddi sahibahum wondiɗɗo maɓɓe on wiyeteɗo Qudar malkisaɗo fata ata o ƴetti kafa makko ban fa agara o soppi ngeloba ba fa kayfa kana kono latorno adabi lettande wa nudur e waaju angum ɓe halkino inna menen arsalna min wurtuno alayhim e dow maɓɓe soyhatan ha cango wahidatan woto pet fakano ɓe laati ka shimil muhtaziri wono foro jimuncitiɗi wala gadi yassarna alqur'ana ɗum ɗi men newini alqur'ana arande le dhikri wonande wajitotoɗo fa hal min muddakirin tawsin woodi wajitotoɗo na'am kadabat fennino qawmu lutin yimɓe nabi lutu ɓen kadi bin nuduri waaju ngu inna menen arsalna min wurtuno alayhim e dow maɓɓe hasiban sattundu wifugol illa ala lutin sona ɓe ngure lutu nden majjaynahum men dandunoɓe bisarin ka wendogo ni'matan ɗum ko nema min indina immorde ka amen kadhalika kono ni najzi men yuɓirtama shakara kala yettuɗo nemaji Allah ɗin wala kad andarahum gomɗi Allah wajoriɓe batshatana dole amen ɗen fatamaraw ɓe sikkiti bin nudur e wajuji ɗin wala kad rawaduhu gomɗi ɓe ɗaɓɓirima on dayfi fi hoɓɓe makko ɓen fatamasna men monti ayunahum gite maɓɓe ɗen faduqu men wiyani ɓe meeɗe adabi lette ande wa nudur e waju angu wala kad sabbahahum gomɗi wetaniɓe bukuratan bimbi adabun marɗo lette mustaqirrun ñiɓuɗe faduqu ɓe wiyana meeɗe adabi lette ande o nudur e waju angu wala kadi yassarna alqur'ana gomɗi men newini alqur'anare nde le dhikri wonande waju fa hal min muddakirin tawsino woodi wajitotoɗo wala kadi jaa gomɗi yari ala fir'auna konele fir'auna ɗin an nudur waju ngu kaddabu ɓe fenni be ayatina mande jamini kulliyaɗi fop fa akhadnahum min nangiɓe akhda azizin nangande dolnuɗo mugtadirin wawɗo akuffarukum eko heferaɓe mon ɓe non onon makka hande ma onon lagine hande hayrum ɓuuri moƴƴude min ulaykum ndi ɓe heferaɓe mon yewtaɓe fi mum ɗo am lakum kana wodani oni bara'atun no wawɗon woɗɗitorde fi zuburi kamba windi ɗon ka nder ɗereli oye am yaquluna ka ɓe wiyayna hano menen ɗo lagine hande jami on komin dental moɓodirɓe muntasirun wallidiroɓe so yimi ɗo wiya lagine tun on awasi Amerique tawaka ma Saudi tawaka kono koko fiima kon ma pinay ma kul waɗi sim ɗo wiya lagine tun Allah wi sayuhzamul jam'u araygal dental foole way walluna dogora ɓe hukkintina duburuji maɓɓe ɗin ɓe doga basi kono sa'atu dargal ngal ma yiɗum woni fodore maɓɓe ne wa sa'atu dargal ngal adha ɓuri hulɓinade wa amarru ko ngal ɓuri haɗude ko ngal ɓuri musude innal mujrimina ande no bomɓe ɓen fi dalalin ɓe nder majjere wa su'urin e feedere yawma yushabuna nyande ɓe fubboyte finnaari e nder yiite ngen ala wujuhim e hoore geece maɓɓe ɗen hara ko ɗen ɓoni daasirede adugo ɓe wiyane meeɗe masta shakar meeɗugol lette shagara inna menen kulla shay'in kala hunde khalaqnahu min tagi ɗum be kadarin e ɓoore o wayliten wama amruna wonali yamirore amen nde yamirgol amengol illa wahidatun so wona nde wotere pet kallam himbil basari wono maƴango yitere nde wotere wala kada halakna gomɗi me halki ashiya'akum yeruɓe mo fa hal min muddakirin tasini wodi wajitotoɓe wa kullu shay'in kala hunde faaluhu ko ɓe huwi ɗum fi zuburi men waɗi ɗum kadereli wa kullu sakhirin kala fanɗu kunnukum fota tawo wa kabirin e janɗu kunnukum wona tawo foppo mustatarun hino tawa ka nder talki Allahu akbar innal muttaqina nden huloɓe Allah ɓen fi jannatin ɓe woni e nder aljannaji wa naharin e jandi fi maqadi sidiqin e nder joɗorɗe gonguɗe inda malikin takko ka oɗo lanɗo muqtadirin wawɗo suratu rahmani madaniyatun bismillahir rahmanir rahim golɗo suratowol ko Allah innitira golɗo e suratul qul huwallahu leyto arrahman oɗo Allahjo huuɓa yurmendejo
allama alqur'ana ko ɗoni ko andini en alqur'anare nden khalaqal insana o tagi neɗɗon allamahul bayana o andini mo ɓanganduye ashamsu nange wal qamaru e lewru nden subhani ko kontirɗi ɗiɗi wan najmu koɗe ɗen wa shajaru e leɗɗe ɗen yasjudani ko sujudi ɗiɗi wa sama sama o rafa'aha o ɓantimo o wadal misana o waɗi pesirɗe ɗen allah tatghaw fi wata on bew fil misani ka nder pesirɗe wa aqimul wasna ñiɓine fesugol ngol bil qisti no nunɗiri wala tuksiru wata on ɗuytan yimɓe ɓen almisana e nder pesugol ngol wal arda leydi kadi wada'aha o wallinanide lil anami wonande tagore nden yo kala yahu e hoore mayri no faalira no haniri non dey nano o faalira fi hayno e nder mayri fakiyatun muyanteje wannahulu e tamaroje datul akmami jomiraɗe cuume kabawal ngal ko ya huɓungal si hetta bantarawal ngal ko ya fop mum no suuma ambala ha moƴƴi wal habbo e gabbedul asbi jomiraɗe foroji tekkuɗi kadi warray hanu e uure ngol faɓeyi ala rabbikuma kon ɗum e nemaji jomi mon ɗin tukaddibani won ɗon fennude ono yimɓe jinna la shay'in min ni'matika rabbana nukaddibu ko ɗum on tigi hani jabade la shay'in min ni'matika rabbana nukaddibu wona hunde nemaji maɗi men fennude fof meɗen gomɗini kalagal insana kanko tagi neɗɗo on min solsalin immorde senƴeygal kal fakhari wawngal wano fayande wa kalagal janna o tagi jinnaji ɗin min marijin immorde e mboyowe ko ɗon ilayge min nari immorde yite fabi ayi ala rabbikuma